Muraho neza abakunzi ba Ruco TV, mugire amahoro y'Imana mwese aho muherereye ku migabane itandukanye igize ino si ya rurema dutuyemo, abari muri Afurika, abari Europe, Amerika, Aziya ndetse na Oceania, mwese turabaramukije twifuriza kugira igitondo cyiza, abandi umugoroba mwiza bitewe n'umugabane tubarizwamo, kuko ndore ko twese tudatuye hamwe kandi si kiranuye ugutandukanye. Rero mwese turabiyegereje mu makuru yacu y'iki gitondo cyo ku itariki 31 y'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026, ikaba ari itariki ya nyuma yo kugira ngo dufunge uku kwezi kwa mbere tuje mu kwa kabiri. Rero amakuru yacu turibanda ku biri kubera mu Minembwe na Bibogobogo ndetse na Uvira, niho tugiye kugaruka cyane tubabwire uko byifashe. Hanyuma turagusaba wewe utarakora subscribe kugira ngo ubashe kwikora mu rwego kugira ngo amakuru yacu azajya kugeraho ku gihe kandi mu buryo butakugoye. Hanyuma mwebwe mwamaze kuyikora turabashimiye rwose, muri abantu b'ingenzi, mukomerezeho kandi mukomeze munogerwe n'ibiganiro Ruco TV ibagezaho umunsi ku wundi. Muri studio muri kumwe na Runezerwa Eric. Reka amakuru yacu duhita tuyahera hariya mu Minembwe, mu Minembwe hariya muri centre mu Minembwe kuri territoire ya Haut Plateau. Aho ngaho ni mu muhana munini cyane utuyemo abanyamurenge benshi cyane, ndetse harimo n'abagiye bava hirya no hino bagiye basenyerwa za Mibunda ndetse no muco hagati n'ahandi henshi. Bose bari hariya mu Minembwe niho bahungiye kugeza aya masaha, bamaze imyaka igera 9 yose bahunze intambara yazanywe na leta ya Kinshasa ibateza abaturanyi babo. Barabanza barabasenyera bagira gute, barangije babonye guhungira hariya, ubwo nibwo bashakaga kugira ngo babice babamare, ntibabishoboye. Gusaba babanyaze imitungo, babasenyera n'amazu, babakura n'iwabo. Aho bari kugeza n'aya masaha leta ya Kinshasa muri wa mugambi wayo imaranye imyaka 9 yo kurimbura, umugambi wo kurimbura abanyamurenge, n'ubu nyine ikomeje kubahiga bukware rwose. Yaragerageje bakibi wabo barananirwa. Rero naho bahungiye ntibahaye amahoro, ikomeje kugenda ibagenda urunono, ibarasa amasasu ndetse n'indege aho bahungiye. Aho ngaho rero turihate dusimbukira ku nkuru yabaye ejo ku masaha ya kumanywa, ubwo drone yarasaga inzu yahariye mu Madegu rwagati, inzu y'umugabo bita Mwafrika, uwo ni umugabo w'abasama. Inzu ya etage iri hariya bayirasheho iriya bombe ya drone, indege zitagira abadereva. Murumva ko leta ya Kinshasa itangiye kurasa mu baturage hagati rwose. Kurasa hariya mu baturage ni ibintu bibabaje kandi biteye ubwoba. Nyuma yaho barashe kandi kwa Rutaganda inzu ijyamye mw'abana, hagakomereka mw'abana benshi cyane, abandi bagahamuka. Rero n'uyu munsi niko byifashe. Nyuma yaho intambara yiriwe ibera kuri point zero, haje drone nyinshi cyane zirarasa, ariko tizatosheka, ziraza ziza kurasa mu baturage hariya mu Madegu, mu rwego kugira ngo bakome mu nkokora twirwaneho, ibe yasubira inyuma cyangwa yaba yaberekeza umugongo, kugira ngo baze bigarurire point zero, babone uko bica abaturage bo mu Minembwe. Ariko ibyo nabyo turizera ko bizarangira, gusa abantu bakomeze batake, bakomeze bandike, barya bakomeje kwandika n'ubundi bakomeze bandike, kuko ibintu leta ya Kinshasa irimo gukora ni ibintu bigaragaza ubugome bw'indengakamere n'umujinya umuranduranzuzi rwose, aho batsindwa ku rugamba rwo hasi bagatangira kurasa indege kandi ntibazirase n'abo bahanganye, bakaza kurasa abaturage bari mu mihana. Murumva ko ejo hari haremye isoko kuwa gatanu, harimo abantu benshi hariya ku Madegu, ko twaranabibabwiye mu gitondo. Iyo ari kuwa gatanu indege ibigomba kurasa rwose, kuko ibirimo gutagetinga abantu benshi kugira ngo ibone uko yica abantu benshi bari mu ruvungi. Rero abakomeje kwandika turabashimiye rwose, mukomeze mwandike, n'abandi benshi mwiyongere mwandikire amahanga ndetse n'abandi bantu bose bashobora kumva akaga kari hariya mu Minembwe.
cyangwa ibibazo biri hariya mu Minembwe cyangwa danje abaturage bo mu Minembwe barimo rwose, abantu bakomeze bandike n'abavuga bakomeze bavuge cyane tiducika intege, kuko hari igihe Imana izagira abo yumvisa bagatabara buriya bwoko burimo gupfira hariya mu Minembwe bwicwa na leta ya Kinshasa ikabicisha drone ndetse n'ayandi mabombe asanzwe. Nuko byifashe hariya mu Minembwe rwose, abaturage ntago bamerewe neza, bafite ubwoba bwinshi cyane kubera izo bitero by'indege, ibitero by'amasasu rwose ntaco byari bikivuze, kuko umuti wabyo wari warabonetse, ariko ikibazo giteye inkeke nizo ndege rwose zimeze gutyo zirimo kurasa mu baturage. Kindi n'abanyamurenge bose aho bari ku isi, hirya no hino ku isi, kikintu bakagitekerejeho kuko kigashakirwa umuti. Burya ngo ahari abantu ndihapfa abandi, kandi ngo ubumwe butera imbaraga. Abantu bishize hamwe, izi ndege umuti wazo wovugutwa, kuko ubushobozi burahari. Abanyamurenge bafite ubushobozi bwinshi cyane, tubushize hamwe uko tungana twese naho dutataniye ku isi, kuko hariya twese ni iwacu. Nituhabura cyangwa bari abantu bose nibashira, natwe tuzaba dushize, nta gaciro tuba dufite, imizi yacu izaba yaranduwe. Hariya niho ku itsina, niho dufashe twese, niho duteye twese, niho twese iminyonyo yacu iri, ni hariya muri buriya butaka iriya gakondo. Rero hariya umunsi hazashira, natwe ubwacu tuzaba tuzimye, kuko tuzaba turangiye hariya, niho hadukomeje, naho niho dufite itsibo. Rero abantu bishize hamwe, batekerereje hamwe, umuti wa ziriya ndege wokunda, kuko n'ibindi byose byaratekerejwe bigenda neza. Muribuka intambara zigitangira, nta bantu babaga rukuru ntaki, ariko habaye amasensibilisation hirya no hino, haba kumvisa abantu ko bagomba gutabara, abantu baratabara, n'ibikoresho biraboneka n'ibiki byose. Aho ibyo bintu byose byavuye, n'umuti wa ziriya ndege wohava, abantu bagahumeka, abantu bagatuza. Tureke kwirirwa dutaka, tureke kuvuza induru, tureke kuboroga, tureke gukika ururondogoro, ahubwo abantu bicare batekereze umuti wa ziriya ndege, kuko nawo urashoboka. Umwanya dutakaza tuvuza induru, tuboroga, twasama, tugenda tugira gute, uwo mwanya tuwufashe tukicara, umuti woboneka, umuti wa ziriya ndege woboneka, kandi urashoboka. Rero abayobozi n'abandi wenda batwumva, sinzi niba narengereye cyangwa hari anatekereje nabi, babitekerezeho rwose, kuko bitari byo abaturage boshira kandi bazira akarengane. Hanyuma kuri point zero yakomeje kuba point zero rwose. Ejo umwanzi yaraje, rero amaze iminsi yarazamutse iminsi kingahe, umwanzi yahengeye ko bamumanukanye, bamwikanye za Mutambara, nawe aragenda anyura izindi nzira. Ndetse biravuga ko hariho abahungu b'abanyamurenge 4 bashoreye umwanzi, bagenda bamwereka amayira. Biravuga ko ari abana bazi hariya, bagenda bamwereka inzira n'uburyo bwo gukatinga. Barakatinze ngo bazamuka kwa Ngurube, baraza binjira, baserukira, banyura mu nzira z'ibisambu, banyuze mu bisambu kugira ngo baserukire hariya kuri point zero. Kandi baje ari benshi, birenze abantu bagera abarundi 4,000, FARDC, Wazalendo, FDLR, abacanshuro benshi cyane. Ni ukuvuga ngo iriya misozi yose yuzuye abasirikari ba FARDC ndetse n'abarundi, nabo bose tuvuye kurondora, baje ngo gufata point zero. Nibarangiza bahite babombarda Minembwe bayirangize. Nuko bimeze, umugambi wabo nukusenya Minembwe bakayimara, nukwica abanyamurenge bari hariya bakabamara. Niwo mugambi w'umwanzi, niwo mwanzi afite, umugambi w'umwanzi afite ku banyamurenge bari hariya mu misozi hariya mu Minembwe. Kuko mu Minembwe nta kayi agisirikari haba, mu Minembwe nta redi tabari haba, mu Minembwe nta birombe by'amabuye y'agaciro bihaba, mu Minembwe nta peteroli haba, mu Minembwe nta produit touristique ihaba ngo bagiye kuyifata, mu Minembwe nta kintu na kimwe gihari bakurikiye uretse kumena amaraso y'abari abanyamurenge, y'abari abamama, y'abari abana, y'abari abasaza bari hariya mu Minembwe. Twirwaneho bakeneye, bari kumwe hariya, niyo bari guhangana hariya.
ariko gufata Minembwe nta yindi nyungu ihari uretse kumena amaraso y'abari abantu bose n'ubundi bahoze bayamena kuva cyagiye bariyo. Hari abakecuru barashwe hariya, hari abana bagiye bicwa nabi ibice by'imibiri imwe bakagenda babyiratana, ni abantu benshi bagiye bapfa hariya bishwe n'ingabo za Gisegeti. Rero nico bakeneye kandi kugira ngo baze bongere bice abantu. Ubwo rero nico kigenderewe, nico kitera iyo mirwano ya hato na hato ya buri munsi. Rero baraje baza banyura inzira z'ibisambu, bamwe banyuze hariya bazamutse nka za Mukoko, bazamutse kwa Ngurube, baza guseruka neza mu irembo rituruka nk'iriya za Mukoko za Nyiramabuguma. Abandi nabo ngo baje guseruka aho iri hafi ya za Gatongo, ariko tibyaboroheye kandi ibyo bifuzaga ntibabigezeho, kuko basanze Twirwaneho ihagaze bwuma ibategereje rwose, kuko ntifite kurangara na gato, kuko umwanzi arimo kuyigera amajanja kandi akeneye kugira ngo yice abaturage bashinzwe kurinda. Ntabwo bigeze baborohera, barabarashe kugeza uyu mugoroba washize bwije bari ku birometero 2.0. Ndege zaraje ku bwinshi, biravuga ko hariho abacanshuro 8 bari kuri tekinike za drone, zirimo kugenda zisimburanwa zirasa, izindi zikaja kurodinga zikagaruka. Nuko bimeze umunsi ukira undi ugatangira. Mwumve ikibazo abo basore bafite hariya rwose. Abasore bacu b'intwari banze kuvirira ubwoko, banze guhunga, kuko abandi bahunze bahitamo kuzagwa hariya barengera ubwoko. Imana ikomeze ibarinde kandi ikomeze ibane nabo, ikomeze ibiteho, ibe mu ruhande rwabo, kuko nta muntu n'umwe barimo kurenganya, ahubwo bari bashaka kurengana, nta kindi. Ntibashaka kurenganya umuntu uwo ari we wese, ibo umuturage wese bamufata kimwe n'undi, tibarondora ngo uyu ni Umututsi, ngo uyu ni Umuki, ngo uyu ni Umubembe, ngo uyu ni Umufurero. Bumva ko bafite umurongo umwe, ntaco bamutwara, ntibamwica. Ibintu bitandukanye cyane n'imyumvire y'izo ngabo za Gisegeti za Matope. Bakubonye ufite izuru rirerire, akawe kaba karangiye, uba wibagiranye. Rero nuko bimeze kuri point zero. N'ubu nyine urugamba rurakomeje, ni ukuvuga ngo bwije urugamba rukirimo, intambara ikomeje kandi cyane nyinshi, ariko n'ubundi babagabo bakomeje kwimira umwanzi, n'ubu ngubu baracyahagaze tibarahindukira. Rero Imana ibane nabo kandi ikomeze ibagirire neza rwose, izabafashe mu buryo bwose, kuko bari mu mugambi w'Imana kandi ko bararinda ubuzima bw'abaturage bushaka kurenganwa na leta ya Kinshasa ndetse na leta y'u Burundi yivanze mu bibazo bya Kongo, itabura mu mata nk'isazi, ihabwa amafaranga kugira ngo ize kwica abaturage b'inzirakarengane. Gusa ayo maraso tazagwa leta y'u Burundi neza, kuko bagomba kuyaryozwa ndetse bikazagera no mu nkiko. Nuko byifashe hariya kuri point zero. Hanyuma za Mitamba naho urugamba rurakomeje rwose, rurakomeje kandi rwinshi cyane. Umwanzi yarazamutse ku bwinshi, ariko n'ubundi kwarakubitwa. Ejo umugoroba bwije neza, bongeye kugera ku kibira kandi neza kiriya kija kuwa Kiziba neza, bagiye hariya niho ejo umugoroba wabaye. Murabizi urugamba n'ugusurikana, kandi umwanzi afite abantu benshi cyane, kuko niba afite Uvira, murumva sapoti iva i Burundi ni nyinshi. Harazamuka ibihumbi n'ibihumbagiza biza kugwana n'abarwanyi ba Twirwaneho ndetse na M23 bari hariya ku Kirungwa. Ni ukuvuga ko bari babikije ejo hariya kuwa Kiziba, ariko baraye babazamuye nabo babageza ku kibira, niho baraye. Ako niko urugamba rumeze, kuko abarundi ni benshi cyane, kandi murabizi ibikoresho, bagira ibikoresho byinshi cyane, bimwe byo gupfa baza barasa, amwe yo gupfa nabi. Nuko byifashe hariya kuwa Kiziba niho urugamba rwaraye. Hanyuma mu bibogobogo ni kwa kundi bikimeze, takirahinduka. Gusa abarundi ko bariyongera, ko barazamuka banyura mu mato, abandi banyura za Uvira, bambuka za Baraka, munsi ku wundi n'umuniginigi
wagira ngo kiriya gihugu Gisegeti yakigabiye abarundi nkako cyangwa yakigurisha mu barundi, kuko nibo ubona bafite ishaka kandi bashishikajwe cyane n'intambara ya hariya. Rero ngo baravuga ko ngo bagomba kurwanira ngo kure n'u Burundi. Uburundi sinzi niba bwarabaye Kongo, niba bwarabaye iki. Intambara zobaho ku mupaka ara ukavimvira ari z'abakongomani zirakureba wewe Murundi uri wanyu, zikureba iki wewe Evariste Ndayishimiye? Intambara zo muri Kongo urashaka ko barwanira ngo kure nawe Uvira se ni wanyu, barahakugabiye warahaguze ni kwaraba haba kwari muri Kongo. Uraza wewe ukigira umukongomani mesa kamwe nanone bazamese kamwe bavuge ko babaye abakongomani nabo dusigare tubigaho. Ariko kuvuga ngo intambara ngo zibere kure n'u Burundi, intambara z'abakongomani zigutwaye iki wewe? Zinakuhusu nini? Zinakuhusu nini? Vita za Kongo zinakuhusu nini wewe Evariste Ndayishimiye? Ni kuvuga ko ngo arashaka ko intambara ngo ziba ngo kure ngo y'u Burundi. Intambara z'abakongomani bonyine, abakongomani bashaka uburenganzira bwabo, abakongomani bashaka gukuraho ingoma mbi y'igitugu na ruswa yamuzwe n'irondaruhu n'irondakoko, ingengabitekerezo ya jenoside. Abahungu bashaka kuyikuraho ngo wowe uraza kubabangamira, kandi muzofatanya mwese kuko mwese n'umundi murabicanyi, muraba genosideri mwese, muzofatikanya ariko muzatsindwa. N'ubundi mwagiye mutsindwa kenshi kuva Bunagana kugera mu Rugezi ni kure. Murumva ukuntu byabagendeye, n'ubundi muri mu nzira yo gutsindwa kandi muzatsindwa. N'ubundi mukomeze mwitegure kuzabyina intsinzwi, gucelebratinga intsinzwi. Mugihe abandi bazaba barimo gucelebra intsinzi, mwebwe muzaba muri mu ntsinzwi. Kandi muzosiba ibihugu bitatu, Kongo, Burundi, Tanzania rero na South Africa, Namibia. Ibyo bihugu byose mwese mwarasebye kandi muzongera musebi, muzongera musebe kuko urugamba ndi muruzi. Uru rugamba mwishoyemo ntimuzi ukwarwo, ntimuzi n'amaherezo yarwo. Rero muzareke muzabireba rurangiye, muzobona ibizababaho rwose. Weweho uziyimbira umwobo. Rero nuko bimeze. Ibibogobogo irimo abarundi, kuvuga ngo abarundi barimo, harimo ingabo z'u Burundi nyinshi cyane ziriteguye, zifite ubwoba. Ariko nibashake babugire kuko subwo ubusa umuriro uri hariya ntabwo uzaborohera, tuzabasiga amahoro. Nuko byifashe hara mu bibogobogo na za Baraka naho nuko biri. Ibibogobogo na Baraka nuko bimeze, tibakiryama tibagisinzira ngo hafashwe hariya ngo zanguri na zahe na zanagiheri, tibagisinzira. Nuko byifashe rero. Kadukomereze hariya Uvira, ntituramenya amakuru ko habyutse, ariko ejo Kabunambo yari yigaruriwe n'ingabo zishaka amahoro, zishaka kugarura ubwiza bwa Kongo, ikongera ikaba Kongo yayindi nziza ya kera, itari iyi ngiyi ya Gisegeti yabaye y'ibibazo. Baraye bigaruriye Kabunambo kugeza aya masaha kubera ibibazo za network, naho nta network ihari. Tituramenya uko habyutse, ariko umugambi ni wa wundi, ni Uvira tombe, ni Uvira tombe, ni Uvira tombe. Nuko tago bagomba kwihanganira agasuzuguro ka wazalendo, agasuzuguro k'abarundi, agasuzuguro k'abashanshuro. Intare uyishaganyije ubugiye kuyibona, idubu iyo urivumbuye ubugiye kuribona. Nuko byifashe, mvuze buke. Ariko abantu bakomeze bitegure, n'abarya babuze inzira zo gutaha bakomeze bitegure batahe, kuko inzira zigiye kuboneka zo gutaha. Uvira irashaka kuba tombe, kuko tago bovuga ngo barubahiriza CCLF bave mu mujyi wa Uvira ku bushake, bagende bumvira amahanga ndetse na leta z'ubumwe za Amerika irimo gukingira ikibaba iriya leta y'inkozi z'ibibi ya Kinshasa. Bavuyemo ku neza, baragenda nta muntu bahohoteye, nta muntu barashe, baragenda baja za Kiriba. Bagezeyo barabakurikiye baje kubarasa. Bamaze kugerayo barazamutse baje gutera mu Mitamba. Bamaze kugerayo ingabo zarazamutse ku bwinshi zijya gutera kuri Point Zero. N'ubu nyine zikaba zirimo kurasa amabombe mu Minembwe.
bakaba barimo kurasa amabombe gakenke, bakaba barimo kurasa amabombe hariya za Mikenke na za Rwisankuku mu baturage. Ibyo bintu rero si ibyo kwihanganirwa, kuko nta seserefi ihari, nta gahenge k'intambara gahari, kuko ibyitwa agahenge nibyo birimo kuvamo kwitegura kwa leta ya Gisekedi, akitegura akaje kwica abantu ahantu hirya no hino, kuko abo nabo ni abantu, nabo bagomba kubona agahenge. Mu gihe agahenge katanzwe nabo bagomba kugahabwa, kuko ntago abandi buhabwa agahenge ngo basinzire, hanyuma abandi abaribwo bahaza ku nkeke z'ibisasu za drone za kamikaze zirasa mu baturage hagati, ziraza kirimbuzi. Murumva aho ibintu bigeze. Ta seselefe igomba guhaba, ikiba barase, ikiba kibe, upfafe ukirakire, azasigarana agaciro, azagira amahoro. Nuko byifashe. Mugira amahoro y'Imana, mugire umunsi mwiza, mwahaye muronke. Turabakunda kandi twifuriza ibyiza ibihe byose, abakunzi ba Ruco TV.